Kublai fibro ki propjar ki wajur santanan ban sngap ki kubor sport hagan ki channel hani video kanon rai pi kubor jingla kai menen met nak English Premier League hawa phai ki jingla kai English Premier League kaman tet kelawan phai ki jingjab haden ki jing sharem ka Tottenham shabar na layeng ki jingla kai baladem kat ba menta pad halayeng kaman United kelajab ya kan Nottingham Forest dalai la argol Haba Pai Batsha ke Arsenal ke long ke bas Newbox ban mat dekat namanya kaj Haliyeng damar la argol walada ke Fulham ke yakun tang sipheungot ki plia Hamadan Haba Pai Bats ki bai ki jingla kai ke Brentford ke layak kaj Persha dekat Crystal Palace damar lewei gol ke Wolves ke job dekat Everton dai lanot gol Haba Pai show ki kana ke jingla kai hab deng kamane tet bat ke Nottingham Forest kamane tet Haliyeng ke layak kun teng Haden bakasya thep argol tang hapo saw minen klem la do man sen Haliyeng kamane tet klay kun bat klayo ban thep ko gol ko ban kong lang ba Christian Eriksen bat hado bukut ke kala ban kong ke Nottingham Forest kadang tam hish khaman da ar lewei gol Henry habawan wan teng hakala ko ba ar kamane tet klay kun ban yo ban phai yen gol bat kala an penya khai teng pau Casemiro hakmet ke basan pawar Hakam nit keban Ripenyo ke Forest ke lahaban yakun tang sipheungot plia Hamadan bat ke United plia bor susu banyan ya kenhun jang ke Nottingham Forest dai hakam nit keban yo penriu ke liyo ya ke penalti bat Bruno Fernandes klem da penlena ai ula thep ya ke gol ke jingjob ke benta ke United ke lejab hagan ke jingkun dan ke jinglek kai ba Bruno Fernandes balak ban asis yaw Casemiro hakam nit wasan pawar bat thep gol ke jingjob hakam nit ban yaw penriu dakan ni ke jingjab kaman United kelayo khur yakin riu point ni ke lai tli ke jingle kai dak berjob artli bat sharem ko we haba phai bat ke jingle kai pada ke Arsenal bat ke Fulham ke Arsenal ke long ke bas Newbox ban shap phai ya ke gol hakam nit bo krap nyaw haden baga tam chikmat ya ke Fulham da ar lebe gol Shosho haba phai chen ke jingle kai dai Fulham tang hapo 10 minit kelayo ban thep gol lang bau Andres Pereira Henry ke Arsenal pelan ban penyakit hak nit penyau peu ban nyau pawar Rais Newbox ujos pahinha ulala penyakit nak benta ke Fulham ban ya 10 point nak ni ke jingakon kat ba ke Arsenal Haliyeng ke lahaban mat ya ni ke jingakaj walada ke Fulham ke yakun tang sipheungot ke plia Hamadan da dok nit ba prapolai hadin ke jingyo red card Calvin Bassey Haba Pai ke Arsenal ki lai tli ki jingi kon klayo anyo point dak berjob artli ki jingi le kai bat yak hak ni ki jingi kon te prolog ke jingi le kai ke banwan shibit hak English Premier League hak Port Rushtang ke Manchester City kan yakun persya ke Sheffield United shabar nalayeng kamut halayeng jang ke Sheffield United kan ba ke Barcelona ro kan yakun shabar nalayeng persya ya ke Villarreal hak Port dai bje men Di prolog tang kini ngan saya kendo aku baik video kuklai shibona